Hene kasngi ka Dr. Norman Tunnel Hospital Jowai, kalayo ya ka core ultrasound machine bala ay da ka karkhana Star Cement po ka CSR but ka anesthesia workstation bala yo na ka Chief Minister Special Development Fund. Haka jingelang bala penyado Reverend N.S. Power, Chairman ka Managing Committee, layo ka jingkren lamprang na ka Dr. D. Nongplo, Medical Superintendent jong kanika jaka sumak. Utej Bir Singh, Administrator ka Star Cement habau kren uya thu khana lingkot chapang kanika karkhana pen media bilat, but kumno lala panwan raya kanika kor ha kanika jaka. Ukong san jong kanika sni u Vincent H. Pala, MP ka Lok Sabha, ula ay kuble ka Star Cement bakal alaban aya kanika kor sha kanika jaka sumar na ka benta ka jingmento yu upadba. Haka juga por ula kular ban wat shushu ki la jingerap haringkat u MP ka Rajya Sabha, Dr. W.R. Khaluki. Nakaliang u Dr. W.R. Khaluki pan, haba ay jingkren uong, badon kamban pen klan bahaya kanika jaka sumar, daka jingi trilang baru Vincent H. Pala kinya le ban wan ra jingmentoy pan la hamadan kilong ki bale persya ye wei ru. Ki wei pat ki ba ay jingkren ha kanika sngi kentubi u Garrod Elnes Dykes, Deputy Commissioner ka West Janta Hills, u King Shock Kamal Bora, Manager CSR Star Cement, bat ki wei. Yeah, thank you. Yeah, that camera is not good. This is better. Back. The Star Cement ki spark crore. Henny nang arphala. I think it's not enough, sir. It's only 20 lakhs. So more to come. And as DC has rightly said, I kamtam hakanika state kayong I pinapai pi haka sustainable development goal SDG ongi damduna bai kitu ki manbei kiwa armet kama 100% haka state kayong I dang dep release ki data skin dep man kiwa anemia mo 100% very high kitu yang ki stunting stunted kitu kiwa kian kiwa kot kiwa emikaman kuman 100% ki underweight emikaman kuman 30% ki underweight temu dang bon ba emikam ka health na kamu MP hitai wa represent the Gawiga committee ka forums on climate change ka forums on health yo wa Gawiga state yang I kamtam ki tuberculosis ki ni hitai the bon ki machine the punyo export state chora ni ba de ji kre lam hitai ki wituan ki company the yo wa emkam hai ka health ka ni state yang I kamtam wa tuna yo pi ka bam ki ile kian brui chi ni la di ba ngado yo keli ba ki bele research ki yo ile kian brui ki kasian jantia kirilum ong yo kian brui ni ba wa ke nutrition suppose kam ki ko ki ba ki soru ki sala ki am ini duna ke nutrition ki la duna ki te ki jingthum taman da bam hi la duna yo pi Punjab ki ro ile he bru ki ba o klan ki dia nutrition des isi ni nang duna so nang duna ka ba mi te nang sem nang kian bru na yo tang ki khon ki yang na la ki wa na do nang kian wa em cha jal hi wa sa tai ka ni yo rap drom di bani itu ki wa em be ni ha ite dau ka bam ka di ha ka ka ke am kam ba ka jing am ka yang I de na kalian yang I kam tam I ko ble ka pang ka Star Cement ka wi ni ki company kila da yo bi ki tu jing cha ka no ka leng bon ni jing cha ka no ki wa baklang ting ni baklang I su ka no chi wi nya hele manu kamu engineer sao thua wa jing cha ka no yang ka Star Cement ki bon ni ki banta to ka jing cha ka no ni banta wa ya kini spa ro ni ki tu ki ka tu ka ni ki bru u ka no o yap ta kha ka no chi Star Cement wa em no rim ka wai kerwi bro ka wi yap ki ta kha na mo yong Star Cement u ka no ki ta em no rim na ti bi te research te dau pinapai pi keling bon ke yap dakam to yap ning cement factory ni ba cement factory em bo mi chimadan umo sini wo pia kini tu mem naka man ke chi churia ke cement em kam ki chi churia tam mo chuni to mem thau mi chuan em ka taga wo om ke ti size ko mi wo lai chi ko iti dau ten ngai om ki nga me ya dam ki cement ngam me ya dai di jing tip the request ki perlokan I ba
untuk em ke sinyal o the Star Cement ke company ke Star Cement ke wini ki company ki Bahatam ke wini ki company ke management yang ki ni dedap dangwan rate ki dayo ki kot kebor la rate ki income tax keling ki company ke wala thok ke Star Cement ke wini company ke wala bah ngai le wan rupan pisan ke Star Cement logistic. If I ask from Dalmia as well, I know that. If I ask from any of the companies, they will give us. I ask from Star Cement intensely because I know there's a good company. A company kawa kuat kau subah kau rekam kiam ki. But ki kena kau krek na try seki ki ni krek. Kerkom su tulop iki perlu rakyat Star Cement regular ke jing yok ki pen ki tulop ngabar se juman meeting yo ki ama kat waye bemye pi to pen ki tulop ki nong krek heju por to pembiang ke su untuk do ikinong kere rewat ke bil yo ki doktor ke link ke sepale ke Star Cement rat coach itu por they daw yo beginning machine the company ke biang ke company ke coach but I should end my speech by saying that more to come. This is not the last, not the first, so more to come, and I hope that more cements to come. Tesbir Singh is also not only working for the Star Cement, he is the president of all the cement factories in that area. I think they have just changed you, but we have, if normally the Northeast demand for cement is 5 to 6 million tons in a year, but we have given a license, I think almost now 17 million tons in a year, but production may be around now 10 million tons a year, 10 to 11 million tons a year. Temut ke cement ke bumi ini jantia kasih jantia ini mut cipteng hi penemka manot is cipteng hi wa ulai ko suduk seban kol cibihar wa keleng-keleng. Bukti. Tangwane benta ke kamu ke jat bro uya krei how mi is a proof is. Mo. Betul dak dang kelam o ong yo percangkan wa yelem ye o yarap ini hospital jing am kampi. Kamu ong ma o le experience su jing champion o kamu no yok mentol ni hospital ngap than kam ong pi men se ma yo ai ni kam ong ibam le ka bai krek ni upa le jo kontraktor wat hospital hai ni yo an ni hospital nga jo perkhadi na chwa wat hai ti por wom em mana yi perchang lemba u ba robat he por doktor kemo he ka te ngau ong pi nya chim ko wi na kemoto ke nga o kat wi le bi ngau perchang o contribute nei benta ke hospital dan ini sekemat ado kot ke nurus nem katur sesan nem au emok MP hai tai chiru o ma ye kre langi kamon wo pungku ye ke hospital te kamte duite dan hi e khubulai phi ki nurse ki doktor ki wada e tilut ye mesim yong phi nei benta wo kre ye ke kam ki mission hospital to skiat wa to wo kre phi tuau yo bi tu lom rei ngatip ya ke spirit ko phi hap hu e ke tu lom ko khian rei to ko men sim ngadang ong anu mo yo aki manu mo yo aki party workers ki nga kam ko kre ke missionary spirit tem job de mang ta rei yo kam tes ta continue yo ke spirit ko MP phi do yo phi ke jing ko khunong blai ho ka tu ski em ke ji kelam khajak go chief minister ham tip ro em man kam na ong ai o ong pai kam ki deficit college ye phi rap ki lamba ki pe yo ki ile kam ki mission hospital ye phi rap te kete thro ka idea o tengah tharai bani kelam langa phi mai ki kami perchangi ne bha man ga ji rap ne bha kam ong ye ki mission hospital the sanyi ki haglor nong rim yong ke jingai halor kenong rim ko itilut wa ki brugo wan ki mission hospital yo mentoy ki ne bha ile wo gro ko kre ki de men sen blai du te ran hi chejar ngo kumleshma